Ömür vurasını at eken ha? Tamam negiz okşayt bu la. Bir 70'te neydi eken ha? Ömür vurasını atı. Ak yıldız degen at. Kök yıldız degen. Boyu 1.70 eken. Bunu kança adamga berip çaptırıp aytты, özü çabattı ömür vuras. Bastırçı. Azırkı учурдагы эң чоң жыйындарда ушул аттар туруп атат да жаныбар. 1.75 бар экен бою. Bir Hacı Palvan. Çap bitti onda. Kep de. Çap. Batır Palvan Töllös'ten kelip turga. Batır kaysıl at bu? Ha, jaldan. Janibekte. Keçe şul at çaptın ha? Kança jolu sorun saldın keçe? 3 sol saldın be. Şu menen ha? Ne degen klitschkası? Ağzalın baldары mı? Men жаңылык Батыр sen чөтө чет жактарга чыкпай койдуң. Арда салып алыктар, İsmat aka bugün Cide'den Nokat'ta ulağa geldi. İsmat aka assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tinchsiz? Alhamdulillah yaxshi, o'zing qanday yaxshisiz? Bu qaysi lat İsmat aka? Bu karochi bayaqalgi neme Matqasim polvonning otining balasi akandan. Akaning balasi bu. Kimning ati bu? Bu hozir Absalam do'stimda. Akacha Jarg'aqning egasining ati bu ha? Sherigi shu. Bugün shuncha otgansiz ha? Ha, bugun nasib. Jarg'aq kelibdi. Jarg'aq topib keldik bugun danasini. İsmat aka men sizga bir iki so'rov berayin. Ana bizdagi elder ham bu yoq Batkengacha deyin. Aslında attım mынау өзгөн Жаллабаттан алып келет экен да, өтө какшап калган жакшы аттарды. Мына бизде атты тарбиялаш жагынанчы. Ошондой какшатып өстүргөндөр азбы же кандай? Karochi bizning zonadan gap tursangiz kerak. Жаллабаттын аты endi тектүү аттар да. Pishqan atlar. Algi bayagı o 100 yıllık tarixi var atlar da, Karabayır'ın жақшылары. Ha bizde onday atlar burun bolgan, sayızın doğruda жоголуп ketdi. Keyinен endi hazır önügüp keledi at. Oşoga ana şu Жаллабаттын pishqan atlardan alıp kelip çapqalı manisi şonunda. Алардын аттары жүрүп атат, bizde tarbiялап чыкканы деле анча деле эмес да эми. Bizde attasını onay tarbiya kıla turgan adam özü kam düşünmeydi. Atты tarbiyaga at deseler alıp durup bağıp ertesi gün ula kapçı atat. Soğutpay, karavayt. Bu atta akıllı var da bunu öte kirisini, çıkışını, kaçışını üyretiş gerek. Attı birinci terbiye kısa. Misal için canı çağı palvandardı üyretet. Üyretet ha? Ne? Topraklı karmağanında, takanı karmağanında aylanıp kaçıp attığa var adamda uruvaydı. Oşanda yolları var da. Ana mына Өзбекстан, Казакстанда ушул аламан улакты чоң палвандар азыр контракт менен чабат экен да, өтө чоң суммагачы. Мисал бир байдын атын чабам десе 1 жылга чоң сумманы алат экен. Бизде дагы ошондой болду же бизде ал деңгээлге жете элекпи? Бизде дагы уже шол Өзбекстанды көрүп биздин балдара мөнүгө баштады ошондой кочу. Мөнүгө баштады. Ол өзү негизи ол иш натуры да. Ол иш эмес. Ого мисалы үчүн atыңды 50 gün ber, 100 gün bersen mene manam taşagan sorun büyük alıp ketip alıp ol iş emez onlar, erkek iş emez. Siz tarbiялап аткан аттар пока андай контракт деген эч кандай немеси жок эле. Жок, бизде контракт жок, бизде достчулук бар. Достчулук. Бизде адамгерчилик бар. Ошол негизи. Алги бегиндики белгилүү дейт го, өзү билет. Аттын эгесинин өзүнүн эси болуш керек, өзү түшүндүрөт. Ондай баягыдай жок. Кичине айдап коюңчу атты эми. Бу жаны я. Бул атты алдың чапкансызбы? Öte ayağını ıldama. Жашы канчада бул аттын? Yaşı rasa 7-8 metre. А, значит, уже чебер эле ат экен да? Evet, pişip kalan atı. Азыр ушул атты Исмат ака чабат, дагы бир көрсөтөбүз улактарынычы. Исмат ака ийгилик анда. Hop
туркан. Майлы. Бул эмеси барбы? Кайман аты аттын? Айттым океан. Океан, бул дагы. Океан баласы океан экен да. Бүгүнкү улакка Кызылкиядан Өмүр врач келиптир. Медер палван. Өмүр акамдын бою 1.75 бар окшойт, а? Бар, Улактарда ешкимге деле бербейт окшойсуз Өмүр ака, Жок, бербейт. Өзүңүз эле чабасыз, а? Жана совхоздон да бир көк ат сатылды го, жана Алибаба деген. Сатылды. Мындан кичинерээк ат эле, 25ке, а? Өзү ушундай бааланбаган аттар көптө өтө күчтүү болот. Ушул Өмүр врачты да адамдар көрүп жүрөт, улакта ортодо турат да. Ушул ат мен Көк жылдыз деген ат экен ушулчу. Көк жылдыз деген ат. Кызылкияда врач. Медер Тайсын деген аты менен. Качангы Медер бул, Мен эсим тааныганда чабат эди. Исмат акадан кийин эле сен Медер, а? Улам сүйлөгүсү келбей калыптыр. Бек Султан палван салыптыр, Местный палван. Бек Султан палван биринчи соорундун ээси. Көк жардын палваны Бек Султан палван деген. Кличка Аю. Кичине Аю. Атты такабада сатчу. Sevgililerine, hurmatlılarıma selamu aleyküm. Biriciden Allah subhanallah Teala'ga çeksiz maktalar olsun. Kızlarda ceyinga çakırıp oturat hurmatlı balvanlar bilegi güçlüler. Attın basmayının tartkanları saratanın günü 10 kilogramdan cep bergen atmazlar sayapkerler. Bugün barınızlar mına şul jakşı ceyinga jakşılıkka barınızlar hoş gelingizler. Ve hurmatlı balvanlar, bugün mına ceyinimizde biri-birimizi hurmatlap sıylap çalalı. Alan keli hurmatlılarım, alacılıkı Joğol boyt, aramzada Moğol boyt. Beker olgat, peyildi buzat, betbağadam ayıldı buzat. Bir insanın ayılından, mınavıl ayıldı başka ayıllarga jaman körgöz balvanızlar hep alvanlar. Taka menen jipti, bardığın o jarga şagalga barıp kömüp koyumuzlar. Siz menen bizge ata bababız, ulaqты qanday ötkörü bergen bolsa, mınavıl tırpoktu mamalaqты şiiragında takası menen jiyi jok ötkörü bergen. Biz kelerki muğundarga dagı dal oşondoy kılıp, takası jok, jiyi jok ötkörü bereli palvandar. Bir-biringizlerdi hurmatlap çağыңыздар. Alыс жуықтан келген meyman palvandарды сыйлап çağыңыздар. Eleng baytal айтышпай çağыңыздар. Bir-biringizlerden hurmatlap çağыңыздар. Bugünkü ulaqты bir söz menen aytkanda, tınçlık menen ötkörgön, ıntımak menen ötkörgön ulaqqa biz niyetimizge jetken bolabız hurmatlı palvandar. Bir kichine bolar bolmos sorun üçün bir insan bir palvandın denesine zulüm jetkirip koymamızlar. Atkadagı zulüm jetkirip koymamızlar hurmatlı palvandar. Oşonduktan avaylatıp etiyatlatıp çabaylık palvandarım he. Belingizler anda mınal jerdegi aksakaldarga mikrofonu bereylik, alakanды jayaylık, jaratkan Allah'tan mınake şupkar dostumuzun üyümülesini
Yıkılmasın, palvanın çekmesi sıyrılmasın. Her birinizde bir videomuzdur, ünümüzde semyanızdır, bala çakamızdır, küçük durak palvanlar. Bulak bugün bütün, erten hayradan yaşama başlamak palvanlarım, he? Oşanlıktan havaylaşın, çavaylık, aksırmanlarına, ne güzel. Ne güzel, hadi va, dua. Айдар палван салды бүгін. Адыл әке шендесін. Жалтақтан Айдар палван. Қадимки Айдар палван. Өзü baktan, özü tattağan, dekan degen atı bana ona sağlık sağlık. Çıkartırı verdi қай. Dua kılayım. Ulan jerige alıp gelgen balvan, jerige vurmay durur. Jerige vurup koydu mu? Септі. Hayır. Қадимки Айдар палван. Kıldığı kımarreden çoğur kımarrega alıp gelgen palvan. Palvan! Kötörü alıp çıkıp durup Kuan Çeken'in canına koyuver toy esiren sorunun dalası. Kuan Çeken şehirde sıra, Tıldığı kara toydu ha palvan. Batken avlası Kızıl Kıya, Çağrı, Çaltak'tan Aydarbek palvan, aslındağı mingenat. Kasıbaka özden Добрый деген атымына келіп мына жақтан салма салып отырады. Келді шұңқарға дуа қыл енді, ұлдарына дуа қыл. Соры жима тағалған сорыңды. Жерге ұрмай өзен. Балалар! Kötörü alıp çıkarsın, Kuan Çeken'in canına sallı dönersen sorunun dalasın balvan. Қадимки Айдар палван. Ciddi. Улыға 5000 Абдурахман салды. Balvan, kayısı balvanın canında oldu. Abdurrahman balvan attı koyuver caldava. Koyuver attın başına, calgız atıp çap. Habarı calgız jerge var. Kaydı şömming son. Beş ming сомға Құрсанбайдың лидері менен Абдурахман палван салды. Жолбайға арқада туғандар шақыруда деген өтіс. Нұрбек, атпенен даярданып тұр. Жоғарғы мәрреге алып келген балуан Нұрбектің жалына саласы. Нұрбек даяр болмай қалса Өзбекстан Республикасына келген диğer досымыздың жалына саласын. Мынакей, ылдиқы мәрреден жоғары қарат қайтарып келді. Нұрбек қала. Бұл ылдиқы мәрреге алып барған балуан, ha? Бұның сорынын береміз. Кәм ошанда тұрып тұр, 1 минута. Нұрбек қала, Нұрбек. Нұрбек. Шаулаға келген Нұрбек. Қайтышыны Бексултан палван салды. Менгізші беріп кәм. Азаматсың, бәлі. Ылдиқы мәрреден жоғарғы мәрреге алып келген, ылдиқы алып бар таштаған 2 балуан тең менің жарымда тұрады. Нұрбек қала. Нұрбек. Генерал менен ушул Құрсанның аты булда Мухаммед палван. Осам диğer. Hala. Diğer değer mi? Генерал деген аты. 3 жыл бери чоң результаттар. Өзбекстан Республикасында бүгін мына біздің Ноқат жергемізде мыйман болып келіп отырады. Мыйманға тимеңіздер, ha. Алакей бүгін Шұңқар досымыздың тойында Садық инебіз 5000 сом сорын сайы беріп отырады. Садық, сағадағы Аллах Тағала берекелі өмір берсін, денсаулық берсін. Ылдиқы мәрреге алып барып таштаған палван. Орғудан Абдурахман палван, астындағы минген аты Абдурахман. Орғудан Адылбай екеуміздің лидер деген атымен мынакей 5000 сомға сорын салып отырады. Азаматсың бәлі, үкем, кел береме. Шұңқар екеңнің ұлдары Нұржігіт менен Байелге бір жақшы дуа бер. Шұңқар екешін берекетін Аллах мәшенеттеріңіз берсін. Ұлдарыңыз, қыздарыңыз ұшы елге, жерге, динге қызмат қылған жақсы ұл қыздардан болсын. Азамат, ылдый жақтан алып келген палван, кел үкемем, şu yerде тұрып бір дуа қылып қоям, ha? Hayt. Oş областы Ноқат районы Көкжер айылық өте Қаранай айылынан Бексултан палван, мынакей ылдиқы мәрреден жоғарғы мәрреге алып келіп отырады. Кел бір дуа қылайым үкем.
Mına, hükümetini sevim maqsadlarına jetme. İhtimal жақсы тойлап өткізді. Azamат. Туғандар, мынау балуанға итият қылыңыздар. Бексултан палвонго аттын чоңун кичинеси кызыктырып айтты. Бексултан өзүң торуңбу? Kadaga imon bo'lsin. Айдасың ара. Бүгүн эки жолу салдың, а? Ikkita эле тоор аттың акыры. Ким айлантты Бексултан? Katta to'ylar, katta to'ylar. Элбай айлантты. Şu bolдар өтө кичине Olmaz, болдар. yerge vurdasın, olmaz, yerge Жақсы. vurur, oldiğin oğlanatı sorumuz. Жакшы аттар Yerge болсо vuru verelim, sorumlu kırıveре турган болду. Не жаңалык Бексултан? Üçlükte çeşmallardağı, olmaz eken mazda kıldı, biz Алып tamaşa атасың ба? kıldık dege bir suyun içi olsun. Yerge vuru verelim, oramazsın. Курсанбайдын аттары. Жакшы аттарды багат Курсандагычы. Жерге түшүп калды, Генерал менен лидер мына. Азыр учурда эң жара аткан аттар. Сала жем жеген атыңды. Торпок 70 килограммдан жогорураак окшойт. Balvan hareketli ol, hareketli ol. Dolunay kamerle kalmara uğrasın. 2000 sorunun var. Yukarıda kaydı ol gelirsin. Geliyor vurmaya durasın balvan. Hareketli ol, balvan hareketli ol. Ortadalı balvanlar. Eki gökçal kaçıştı, hacal çetken ulakta, lakanlar kaçtı. Мирхажи палвон не болуп атат? Голап чык. Бегималы палвон Көкжардан. Мектеп окуучусу ушу бала. Бегималы, кайсылат? Кайсылат бул? Өзүңдүн атың ба? Сен канчанчы жыл калаң? 2008 ушу бала торпок чабат, торпокторду салып чыгат келелер. Айда келеге. Любой жыйында ортодон чыгачу болачу. Бой жыйында торпок салып атанчамча да. Көк бөрү келтек сила дейт. Келтек сила. Шунун бир марра салып. Айдар палван, кадимки Айдар палван. Мындай бир төрөлөт. Bu yerdekiler, kalorgan, jendekiler. Kaltakta başka yok. Kalganı işte, oza inşallah da. Yaş balдар 50 Kasımova mata. Ata sizler görüşün 50 üstten duyuyorum, zekas kılıp. Tamaşa kılgan arada. Balvan hareketli ol, hareketli ol. Ama Yibiş pалван ортодо. Kaçtı. Кубан палвандын аты менен. Өмүр врач турат ортодо. Кызыл тебетей. Көк жылдыз менен. Айдаң өмүрөк айдаң. Бексултан ал. Ош областын Оокаты району Көкжар айылы көтүнөн Каранай айылынан Бексултан палван. Бексултан палван дейт. Бексултан палвандын астындагы минген аты болду тууганым. Кой өзүн эле кой бериң, палванды эле кой бериң. Бери каратып айдаңыз. Бексултан мынаке бүгүнкү жыйыныбызда экинчи маррасы астындагы минген ат.
Rashid do'sining kim? Xon Toru degan ati bilan munakay oldi. Qimirraga salom saldi. Bugungi jiyinimizning ikkinchi salomini saldi Beksulton. Jana duo qilgansiz, ukam azamat. Alloh taolo bilegiga kuch ketmasin. Beksulton taza ko'tarib chiqdingmi? Bugun 3-chi so'rinni, ba birinchisi boshdan elakdele olib kelgan o'xshaysan-da, ha? Boshdan elagadi. 3-chi so'rinni Beksulton polvon kuchga topib turadi. Boqish polvonda ekan Ko'kjar. Bugun Ko'kjar sila bo'ldi bu yoqda. Bo'ldi. Akalar. Qayrab kelasin. Dastan olib kelasin. Dastanға bir duoңыздарni berесіздер, анан Dastan жерге urib beradi. Dastan polvonga olib kelib mingizib otgan polvon. Hozir oti jonni so'raymiz. Mening jonimda so'raymiz. Bekzat. Polvonlar, kelingizlar. Dastan yerga urbayla olib kelsang, polvonlardan bir sağa duo olib beraylik. Bak şököz, mana shunda turasiz. Qaysi jaqti polvoni? Jida. Qo'shollasdan Ovqat rayoni Jida ayoli Boqish polvon. Aslida mingan at kimning ati? O'zi boqqan, o'zi toptagan at bilan munaka olib kelib Dastonga mingizib o'ltiradi. Bir duo qilaymi shu yerdan. Daston bo'ldi, chapmay turasiz, yerga urib berasiz. Polvonlar kelingizlarchi, bir allaqancha joyliqchi. Mana Boqish polvon bir gilenga soldi. Jida ekan bu. Polvon. Boqish polvon saldi. Boqish sen. Yer aylanib chappoy to'xshaysan, ha? Shu yerlarda yer aylanib chappoy to'xshaysan. Yer aylanib bitgan mana bu qarangami ko'sh. Ha, bitgan sen o'zi. Chiqardik. Ha. Ot kimniki Boqish? Ot o'zimniki. Ancha muncha aybiga qachiq o'tamiz. Hozir men polvonlarni ko'rib o'tasiz bordig'ini. Do'lga taraf bo'lib qoldi. Mana Abdurahmonga ketmaymi? Abduqara aka yurganda mosh toza chavot edi. Abduqara aka sizdağı kuchli chopgan o'xshaysizmi oldinda, Qayrag'ashdan, ha? Abduqar deb. Shlepka bo'lovi, jilon tut bo'lovi, kirib sapchik beradi. Men degan legenda polvonlar ham kelib qilib ko'rishgan vog'i bor. Men u mol o'tdi yaxshilikda. Men bularni Abduqara akalarni yechib. Balli, barakalda. Ayırması var hozir quloqlardan Abduqara aka. Sizlar chopgan moldağı men ayırması bormi? Bormi? Burunguday toza chavishmaydi. Toza chavishmay, ha? O'rug'dan Adil aka o'zining lider degan ati bilan mana Tam berishga. polvon azamatchi. Bilegiga kuch ketmasin. Shunday kuchli otlar ham bo'lganmi je? Jalan Qarabay. Qarabayir ko'p bo'lgan, dashnolmaychi. So'ng Qarabayir, ha? Cho'ng otlar ham bo'lgan, hozirroq bo'lgan. Shu Daston aka nima niyatsan shu Alloh niyatlaringizni Toza bersin. chopqanda, Buni shunqar aka shu ot savoytadi u. shuni ham cho'ng to'ylar qilishdan. Yerdan ko'tarsang, belini tuzlamayincha ot savoydi. Azamat. Abdurahmon inimiz Dastonga dag'i duo qildi, Shunqarga dag'i duo qildi. Maşallah, Alloh rozi bo'lsin. Bukildab turgan yurakdan Qadimgi Rembo. Alloh taolo qabul qilsin. Hozirgi so'rinni dor lider menen Abdurahmon polvon saldi, ha, aka. Abdurahmon ot terleb tur, aka. Terlegicha salat o'xshaysan sen, ha? 70 kilogram jengildik qiltava. Shunday bo'ldi. Ot qanday ekan ot? Yaxshi ot. Yaxshi, bir jang ot, ha? Jamon. Qanchaga keldi bu? 640 ming. 640 mingga. Aydirgandan keldi bu. Kim chopib yurgan ot bu? Oldin kim chopqanini bilmadim aka. Sen chopib ko'rib oldingmi? Екі uloq chopib jaqtirib, ha? Lider degan. Jashi qanchada ekan bu otni? 6 yoshga. 6 yosh ekan. O'ta kuchli ot ekan, ha. Ikkinchi so'rining, ha? Bir 5 mingga soldi. Bir hozir ne oldu? 2000 gilam ekan. Medel polvon soldi. Balli. Jaldan bugun birinchi jol uloqa Qo'lni jaylantirib olib kel, ha. Almazga oshirib mingizamiz, do'stlar. Arbek polvonni beradi. Almaz, ot minib dayordan oshiramiz. Jo'ldo'y. Beri qarab. Tayyor tur. Polvonni ber, men jonima jo'natingizlar.
Gel palvan beri. Ben ıldıydamın. Kaynanayım. Sorunda al, duanı ver uka. Kişine demal ol, mayıl. Boldu, talaşma tuğanım, talaşma. Tüşet hazır. Tüşet hazır onu. Tüşet kuvanış, tart oraya kapalı. Hem var olsun. Boldu, Maksut, bin. Maksut, bin dağı mınav. Düşmese yesemez. Sorun koymayın. Hapa alışıl. Hoş oblastı. Lokat rayonu kuladı fayıl ökmeti meder palvan. Astındağı mingen at meder. Şermet avağızın atı mene munake salım salı olturat. Bir dua kıl emi. Amin. Kulakta maksatlar olsa maksatlar ötüversin. Жақсылық күндер ötüversin. Mına aşırıpça tatalakaydan alıp ketseler sonra. Dağı Beksultan palvan da ketdi. Bugün Beksultan'dan ulağı boldu. Çempion Beksultan. Barakelde. Beksultan palvan keldi. Bir serkege saldı. Bugün çempion boldu akşet. Olmaz karı. Anan keybizden sağa dursun. Ayyu dedi. Davut. Beksultan çempion sen boldu akşetsin. Bugün kımarrek alparı vurgan palvan. Hoş oblastın Okat rayonu Karanay ayıldı Beksultan palvan. Bugünkü жыйыныбызda 3-cü salımı Beksultan'ın. Mınake jandык serkege salıp olturat astındağı mingen at. Raşid dosunun Han Toru degen atı menen mınake emi dua kıl emi. Jandыкta alganda dua kıl emi. Omina, maşa kavazam medrese maksatlarga jesinda. Çünkü toylar toy kılmaz. Azamat bugünkü жыйында mınake 3-cü salımını salgan palvan. Beksultan palvan astındağı mingen at Raşid dosunun Han Toru degen atı menen mınake bir serkege salım salı olturar. Таза көтөрүп салып атат да. Жалака кеп турган, жалака Боингде. Боинг эмес окшойт бул, а? Боингдин шериги да келиптир. Olmaz, karma olmaz. Olmaz. Ортодо чоңоттар ойноп алды. Жалака салып атат. Не деген ат экен? Ортодо жалака эле көрүнөт. Аттың күчтүүсү менет бе. Ибишам ортодо турат. Өмүр врач Кызыл Тебеде. Oho, жалака. Яланы чачы берди. Кайтарып салың жалака, кайтарып. Вот экен. Машалла. Айдар палван ана ортуду. Эңилди Айдар.
Aydaş yengildi. Oldu Aydaş. Oldu Aydaş kötürdü. Kötür Aydaş. Kadimki Aydaş falan. Ay aldırdı. Düştü. Jet bir hacı. Jet Elvay jet mi? Sekin. Noqatıq palvonda ekan o formada. Жаңа atını bir deke dağıttılar. Aydaşka öttü Aydaşka. Aydar sol! Aydar palvon saldı. Haydi. Aldırdı zaten. Elvayga açıptır Elvayga. Mirhacı sal, Mirhacı. Mirhacı sal. Koy ver Mirhacı'na. Mirhacı palvan da ketti. Mirhacı da ketti. Ayda Mirhacı. Ayda bir hacı. Oldu. Все, bitti. Kalgan öz kalağız. Yese, palvan özüncene, palvan. Bir hacı, Oldu. Kımarradan жоғары Kımarraga алып келген palvan Oşoğlu Aslan Ovqatı rayonu Cide ayılı. Bir hacı palvan astınдағы minген at. Gerkules деген at менен мынакей. Ап келип алмазга мингизди. Камчыны бер. Балон алдык, туугандар. Залаке бүгүн жаңы атын 1.80 бараш эти. Чоң ат экен 1.80 бар экен жер. Токурам оğlu Mirhacı palvan. Assalamu aleykum. Залаке боеңпи бу? Mirhacı чапкан. Башка атпы? Же ошол түгөл экен атыбы? Султан деген болот. Ha, Sultan дегендин атыбы. Не деген ат бул? Чоң ат экен, Кара кашка деген ат экен. İsmet aka жаңа көк ат эле бул? Тартылган көк ат, балбандар бери каратып айдаңыздар атты. Жогору Кымарга каратып айдаңыздар. Сыдык Азыр ушул аттын гелелерин ham тарттым. Өтө күчтүү ат экен. Машалла. Dayır, boncaka kap gelmeniz. Adilet apkılı. Jallovat'ta gelgen Ruslan palvan. Adilet aylandırıp tura alıp gel. Aşraf ağamның oğlu Ruslan palvan. Azamat, boldu Ruslan, apkılı boldu. Canındağlar. İsmet ağa, qayta alып келесizби? Qayta alып kelip, Niyazga mingiz. Beri qaratib aytaysiz. Bir aylandırıp turib tribunaga alып keldiңiz hemen.
Hoşoğlas'tan Okat rayonu Cidaylıq Mötü Ruslan Palvan astındağı mingen at Belörük ayılından Sultan Bayıdın Жаңа алған Чечен деген аты менен бая Карагер менен урдуң эле, а? Эми Чечен менен уруда, де азама. Бали Руслан укам, билеңе күч кетпесин. Былтыргы бир чоң улактардын аламан улактарда кубаныч идебиздин улагында жуп машинага салым салган мына ушул инебиз укам. Азамат, мына шпейлиңден жазба. Кичпейлиңден жазба. İsmet aylандырып. Медер салды азыр бир серкеге. Медер кимдин аты? Жалдагы кеңешкен ат. Жалдагы кеңешкен аты менен салды. Депутат. Депутаттын бир серкеге салды. Бүгүн экинчи сооруну Медердин. Руслан Палван азыр бир кучкорго салды, койго салды. Бүгүнкү улакта экинчи сооруну. Руслан, жанагы эле атпы бул? Чечен? Чечен. Дамалы бакырда күчөйүпсүң да Руслан сен, а? Ооба ака. Сиз кайрып алмады. Ошого этият кылтасыңбы? Бул көрүнбөйсүң же мен көрүнбөй атамбы? Сиз көрмөй атасыз. Мен көрүнбөй атамбы? Ийгилик Руслан. Рахмат. Жаллабаттан келген ат. Алиш Палванда жанагы көк жылдыз турат меменин аты, өмүр врачтын аты. Алиш экен. Көк жылдыз. Алиш Палванга когул, Алиш Палванга. Көк форма мына. Айтып салды. Алиш Палванга когул. Алиш haber Алиш акеге. Айдаш. Ya Aydaş Alиш akеге haber gel. Hadi golda ketel çev. Rahat. Rahat. Hürmet Palvan. Astındagı mingen at İmet Alekavizdir. Köp jal degen atı menen mına salım salıp oturat. Çuvatmay hareketde ol, hareketde ol. Dışta ketti al dışta. Abdurrahman Palvan da sal ketti. Abdurrahman Palvan saldı azı bir koçkorga ya. Lider degen Kursan Balban atına.
Лидер деген ал. Бүгүн 3-орун экен, ошондой ушул аттанчы. Абдурахман дымдай баштады го барган сайын. Же сорун чоңойдубу? Бир качкарга азыр салды. Бакыт. Бакыт болгон. Орто кайнап атат, кайнап атат. Ya olmazga koygular, olmazga. Алиш Полвон көк жылдыз менен ортодо турат. Ушул өмүр бурасында. Охо. Gürüldöp kaldı gele, gürüldöp kaldı. Bayko деген palvon ekan. Ketdi mana. Ortadan kalır. Şamşi balvan. Yerge urba balvan. Ana aslındağı kulaklıktan gelgen Canıbek'e. Ya Azamat. Boldu. Bayko açı деген. Yanındakiler havaların biraz sabır kılыңыздар, tutuğunlarım. Bayko palvon mu? Kırgız atadan mı? Demi atın жөнүндө bir malumat alaylık. Kayaktan kelgen at bu? Жаллаттан келген бе? Өтө күчтүү ат экен. Баа бере турган ат экен. Қанчадан бери чабып атасың муну, Байко? Быштысындабы? Нар жака деле саласың, бул жака деле саласың, ушу жетпей калдат да бул палванчы. Алдыңбы? Жок, көрдүм, тартылдың сенчи. Алды кетти bir tay. Aldı geçti. Bir tay deydi. Jalaka salsa jana qaraqish.
Balvanlarını tanıganlarımız aytалы. Bek Mirhacı ol Mirhacı. Aldık kettik tay qaysi palvonga nasip bo'ldi. Jalaka. Abdurrahman saldı. Abdurrahman saldı. Abdurrahman palvon saldı orgudan he. Çınlığında at düştü ekan. Qattiq to'sib sotadi Abdurrahmanni. Abdurrahman palvonda. Hayda Muhammed. Allah jalaka. Abdurrahman lider menen bugün 4-cü salımı. Abdurrahman jetesniki. Abdurrahman jetesniki. Valla çıktı. Abdurrahman ceddesine aydak. İsmet aka qaynavadыңызға bugün he. Allah bolat bizga, bolat. Zor. 5. Ana Abdurrahman da ketdi. Jetesi azmaz kaldı 10 metre Abdurrahman hayda. Jettin Abdurrahman.
Abdurahman jetesin. Abdurahman tashladi. Toyda o'ta qiyinchilik menda. Молодец. Abdurahman. Qanday bo'ldi? Abdurahman lider meni tashladi bugun. Muhammed o'zi aylantirdi. General men. Muhammed qanday bo'ldi bu yoqqa? Zo'r bo'ldimi? Javob turganlar bo'ldi-ku Muhammed. Aydır Esip. Shunday da otga baho berish kerak-da. O'ta cho'ng. Qo'shuvlasdan Loqat rayoni, Qulotov ayili. O'ntimoq ayili Abdurahman polvon. Bugungi jiyindan 4-salimi. Eseda jo'q bo'lib qoldi, oldi ketdi boshpayiga. Jilqi bolasi jilos, ostindagi minganot. O'rg'udan Adilboy aka o'zi lider degan oti bilan Abdurahman polvon salımga, oldi ketdiga salım salib o'tiradi. Abdurahman bir duo qilaymi shu yerdan. Omin aka, shu niyatingizga jeting aka. Shu o'zlaringiz qizlaringiz elga, jerga, dinga, qirg'iz eliga xizmat qilgan yaxshi o'l qizlardan bo'lsin. Polvonlarning duolari tez-tezsin. Barakelde, O'sha oblasdan Loqat rayoni Qudan Adil aka o'zi lider degan oti bilan munakay. Janadagi salım salgan, hazırdagi salım saldı, bileğin güç ketmesin. At bakkan insanga rahmat. Atı taptagan insanga rahmat. Ey azamatlar, bileğinlerden güç ketmesin polvonlar. Her bir kelgen polvon razı olunuzlar. Abdurahman tayqulluq bo'lsin. Abdurahman tozza ko'tarib solding Abdurahman ha? Tozza o'zi ko'tarib. Bugun nechinchi sorim bo'ldi bu lidermen? 4-chi-ku. Chiqindig'ini yaxshi ot ekan, mashallah. Tayqulluq bo'lsin aka. Muhammed aylantirdi o'xshaydi-da, general men ha. Ne deysin demelerge bir söz aytaymi Kermandar'a? İyilik, şunday iyiliklerge jetip жүрөбөр Abdurahman. Bu yılkı жылдын эң күчтүү полвону ушул болуп атат. Пайтышы 2000 эuro. Ürküdü ha? Nurlan Temir'e koygulatçı bir eşim. Nurlan Temir'e bir Allah'ın bop ketsin kişi tamam. Turuşunu qara, turuşu böyle gel. Sağ ol Nurlan ortağa. Mirlan'a koygula Mirlan'a. Vay kayınla turası.
Мына Байко деген палуан экен мына ушул палуан. Чындыгында жакшы ат экен. Атчы деген ат экен. Жакшы ат минет экен ушул палуан. Бир-эки жолу салып алды, жеткизишпеди. Аты мыкты экен. Көкжардын эң жаш палуандары. Эмне болуп атат ка? Жарабадың го бүгүн, э? Muhammed'e koy, Muhammed'e hey.